yini singikhathazile sofuna wena bakushaye ngapha understand Tiyamish ni flop Bune flop. Okay, my sister. My sister. No, my sister. My sister. My sister. Relax, my sister. My brother. Ngashay me. Ngashay me mpinjama. So nipime ungashay me. Ngashay me. Sigo machine, ungatatazela stay calm. Don't the machine, it repeat the keys or a 2-piece, forget no matter the kitchen. Empilo is a costa, forget nama all-star. Sanibonani babukeli bami bahle emakhaya ubheka again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Reggie Tona Sekasi imntwana amacrinas bafethu ngiyazi ukuthi kutalana ngicina mara ngibuyile la gaming bafethu last week bekunezinto nje esibhizi ngazo njenge team asikhonanga ukuthi delivery service kodwa manje sibuyile bafethu this week soba sentropela ka2 so bafethu stay tuned ningakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu tenzakala namhlanje sibhalelwe la no my brother my brother uthi yena ukhathele ukuba umjita ufuna ukuswitcha igender bafethu ufuna ukudlalela lenye team engapha so bafethu ngifuna ukuthi isikhathi ufuna ukuthi ngiphuthumele kuye nizweni ngaye bafethu asikhulumela ukuthi kahle zikhipha bomawati kuyenzakalani bafethu Nation TV njengenjalo ningakhohlwa ukulike ni share phinde subscribe ngencane bafethu asibangene cha Prasaba ngokran nami ngimnanda thama ukhuluma no Reggie la from Nation TV ne ngila ngoba ngibhalele mpinjama ngisona so ngifikile mfethu mara into ngibizele yona mfethu ngathi yangicabanyana ora ngifunda ngagren mfethu ngathi ubhala ukuthi ufuna ukuchange ukudlalela lenye team engayo hayi ufunda green awutha ngifunda green hayi ufunda green eshininkinga lapha endlini yabo maye lenkinga lezi manje sezikosa ukuthi uswitche ube ngada kulenye team eshiya manesh lenkinga ezibhaye nengiziconfirm naseshuyi okay izinto zase family no into ephakathi ku into ephakathi ku sure or usabu kusupport umntwana mpinjama ngizomsupport ingane okay azizwane la mawukuthi wena uhluleka ukusupport umntwana or usabi support ngoba awunamali uswitchisa yilokho ungasho mfethu njengamagentle singayenza iplan mina ngigreen empilweni but ugreen ngigreen sipana green ngithola okay my boliba umsupport amara umntanakho uyamsupport sure okay so fele ubhalela showini ukuthi thina yini sivaye nawe utshela ibaby mama ukuthi wena ufuna ukudlalela lenye team angazi naye ukuthi uzoyekutha kanjani awazi ukuthi uzoyekutha kanjani uyamsaba ngenye indlela hayi ukuthi ngiyamsaba okay ngiyamhlonipha yabo fele somhloniphela ukuthi vele njengemama ngithola sure njengemama so manje okay fine ngifuna understand ukuthi mawazombhodlela le ndaba lekusho ukuthi wena naye never ngisablome sama sizokuye file sizokuye uzosupport umntwana kuphela uphume sona hayi if yasho ukuthi saphuma la mara thami yini lengako ngayisho mpinjami ngiwaridi yazi ngiyisho bayami ngiyisho ngeke uyisho ngeke okay mfethu ngizocela ukuthi siye la ebhasini ne ngika number yakho master simfonele siza ukuthi ukuphi and then sithatha from lapha ngithola mara ngimangaza mpinjami uyawuthi grand so mfethu ufuna ukuchange aba inkinga zasendlini ziningi mfethu asivaye siyozwa ngayo mfethu angidisa Pinjam manje vele mfethu njengoba umfonini uthi somthola kuphi vele umama ngimthola la Garne Blue okusekibo fethu sekibo okay mara Pinjam vele userious ngale ndaba yakho mfethu ngiserious nje ngoba ngitshela ngithola awudlanga something mfethu ekuthinte maybe ingcono ukuthi ayibona okay fele Pinjam angithi phela mina sengiyazibuzisela mfethu we out secret hello my sister kunjani
nami ngiyaphila my sister. Mina igama lami uReggie from Rich Nation TV ne. Ngabe yamazi ubhuti lana? Ngiyamazi. Hlana kanjani wena naye my sister? Oh, ibaby date. Baby date yakho. Yes. Okay my sister, mina ngibuzile la ubhuti khona udaba ufuna ukuthi nithi ukulungisa ngithola. Angazi ukuthi why ahlulekile ukuthi nilungise endlini mara mina ungibizile uthi ucela ukuthi ngize naye lana nizosolve le ndaba ngithola. So ngingacela ukuthi maybe simuphi isikhathi athi ukubhodla ukuthi size ngani right ngalo. Okay, akakhuluma. Okay, my brother ngicomtshela my sister ukuthi size ngani la. Engasabi njengoba ungitshelile mpenja. Fere. Jo. Ngize la kule show le ukuthi ngitshele ukuthi ngikutshelile ngifleke yabo. If you understand. Understand. Okay, mina ngimkhulumela ngoba ngathi yasaba ngithola. My brother uthi yena ukhathele ukudlalela le league yethu amajensi ngithola. Ufuna ukuya ngada kulenye league le yenu le. Ngithola. Le enye le. Oh, so yena ukhetha like ukungibizela abantu. Nokuthi angilandi. My brother. Wenzani? Hey my brother. Yamuzuma miyakhala uthi wena waye ungakhulumana my sister le angangishuthi okay fine sishuthi impilo ka my brother ngithi sibize uye la waye angazanga kimi uyakwazi ukuthi ngihlala phi lo bhuti lo awazi wena ukuthi ngihlala phi awazi manje yini inkinga ke bhuti yini hayi inkinga ngizoyinakekela ngisho bekaliba isupport ingane beka isupporta kahle so angazini inkinga yakhe so mina sengizotshela umntana ukuthi ubaba ufuna ukuba isitabane like yini unangaka umntana my sister una 4 years yebo my brother mara vele userious ngale ndaba yakho userious awudlanga something mfethu abakupemisa something awuthiya njengoba ngikutshela ngizoyisupport ingane ngali mara uma sister phela uzibonele out la kuwe manje wena so uthi mayi manje Sure. Okay, fair. Sure. There. Ngizoyisupport ingane. Ngiyengiyeke wena. Into ngitshela yona. Uyigate kanjani? Kahle ngisho ukuthi ufuna uba isitabane wena. So ufuna ukugika. Ukhathaza yini impintshama maybe flop my sister awumphakela my brother. Ngiyamphakela udla every day lo bhuti lo every day ngiyalivula njalo. Zonke idayela ngiyamshayela ngazi inkinga yakho yini. Singikhathazile sofuna wena bakushaye ngaphendula understand hayibo ne flop Bune flop. Okay, my sister. My sister. No, my sister. My sister. Relax, my sister. My brother. Ungashaye my sister. Ngiyandastand ukuthi la ngile ibhlungu my sister ne I do understand good ngicela simeleni ngapha bafethu athake ngoba umatala manje sekayakwata lapha my sister ungamtonsi my brother ngithola iflop manje ukwatisa my sister my brother ngithola cause lento umshela yona benga expectanga from wena nami ngiexpectanga uyi-outsecret mfethu manje why uyasho my sister ukuthi ukugaya everything oyifunayo ushota ngani mpenjama ngishot ngane la ashot nganex bakudlise samayisisa usovela my brother hayi mina ngazi mebubhemile ori uyabhema my brother angazi nami akabhemi lo bhuti lo iyakumangaza ngimangele manje nami ngishocked mfethu from ukuba umjito grand so ufuna ukuchange baba umntana ngizomtshela ngithi ubaba sekayisidabane phela ngayenzi baba ufuna ukugcoka iphenti hayibo afane noma ufuna noma Shukuti wena kwamele sikaya amabox ake manje ngoba my brother ngithi sekakuthathela mama brother yini wangisha hatlak hard impinjam hard angilo impinjam angilo maroke hard angilo impinjam okay fair okay yeah sikhuluma mara singakhuluma ngezandla impinjam angithi nami ngizama ukunderstand my sister ukuthi indaba injani mina ungangilwisi impinjam ngithola uwongibizile la kokucala uhlulekile ukuhlala naye phansi uma sister okay fair ke okay ngihlobise ke my sister my brother uthi ushosho ufuna ukuba mara ngisupport ingane isho ngiyasho ngisupport umntana ngikusambona angeke kahle hayibo abantu bazothini sebathi mina umuntu wami
ubaba umntanami sekayisitabane angeke bhuti sorry so yena ugcina ukumbona namhlanje my brother aneke asaphinda angeke my sister bheka mamela my sister ne so wena umntwana wabantu abayi2 angithi so regardless ukuthi ubaba ku decide ukuyenzani onani as long as uthi uzokhona ukusupport umntwana ngeke ngakusendela uzobathi ubaba Christabane uzofika kanjani mina ubaba ngamdisona ke angeke ke ngamdisona makaba isitabane sorry ngakusendela neblock manje 5 block manje ungisandela yini impintshamba bakuthembisa imali kule industry leyo ufuna ukuya kuyo bangithembisa imali imali duluza katani my sister yabona relax my sister ngicela umhloniphe ngimhloniphe angeke ngikhone ngiyamhlonipha mas yafela impintshamba my sister mana mara yini my sister siphathe kahle man my sister please maka bikusaba ngitshela mas bikusaba kumtshela bowazi ukuthi uzokuboxa vele hayi ukuthi uzongiboxa okay Fede my sister la kulomhlaba lona ne like okay ezinye izinto azunderstandeki mara mawukuthi zivelile kwamele sizame ukunderstand ngithola si adjust sichubeke siye phambili nempilo ukuthi abantu bathini nani la kusemhlabeni my sister inhliziyo zethu ziyaphuka Fede nami ngithe mangifike ku my brother bengingathembi ngithola out ekrane out esiphethe ekrane ichita mara manje yena uzidecidele and aneke simfoster ngithola aneke bathi aneke uthathe ihashi ulise emfuleni uliforced ukuthi liphuza amanzi mali ngafuna ukuphuza neliphuza so injalo my brother sekathatha idecision yakhe ukuthi ufuna ukuyenzani so asimekele uyahlanya lo uyamfoster my sister kahle nje lo uzoba mfana move on uthola umunye umuntu never angifuni omunye umuntu ufuna wena and wena ngikushintsha wena my brother kamuthi my sister uthi umbaya grand akunala uyakhona no flop nalapho ngaba both sides udlala ama team ayi2 udliwe nawe udlala ama team ayi2 hayi ukuthi ngizodliwa wena uzobasha yo angitshele Brian like yini kathathe mfethu bakupromise inyuku angipromise inyuku kanjani ungangishaya mfethu wangishaya okay hade mpintshama okay Fede my sister uzwile indaba mayise bangishayela ukuthi wena awufuni ukuthi achange mfethu mina angisazi mfethu ngize naye ngizohamba naye senizosala nilungisa ngithola wena naye side mpintshama ngicela simele ngapha side ungangithuka wawulwa mfethu my sister bese lo bhutilo uzoba right my sister mina ke ngifuna ukuzwa kuwe manje ukuthi okay njengoba ngafuni ngizomfoster nje kahle uzosho ukuthi wena ngamanye amagama ngizomenzisa vele angafuni yebo angeke uzogcina afuna akangitshela lokho but uyicalile kwamele uyicede mpintshami mina kusazingena ngithi wena uthe uze nami and nakhona ufuna ukuvaya ungavaya mpintshami nami ngizozivayela Fede ya mara leyo ikhethile mpintshe yenye yo usithukelani my sister uzwile ngikhulume nawo umuntu wakho mara maye sekangijikela size sonke mara sekangishiyana but anyways my sister into engizokutshela yona ukuthi mfethu la empilweni anything can happen angithola makenzakale just accept move on mawuthi okay Fede uthintekile maybe encondweni nani sina njenge Rich Nation TV singakuzamela counseling and then continue abantu bacwele la strategy my sister abantu bacwele my brother yini my brother Mzansi my brother manje sekafuna ukungimura mara mina sponsor sami ngisishayile bafethu my sister zile lana sizama ukumtshela ukuthi my brother uthi ufuna ukuchange abe hehe ngayiba fethu ayikho into esoyenza bafethu Rich Nation TV njengenjalo ngakhohle ukulike ni share phina subscribe bafethu ngiyancanywa cha